Kaya langsam ya ki scholarship vetip kam ke second war jaintia scholarship examination araja arphausan yong ke sen war jaintia students union dapen man ya ka hak arphau atri uniu benai hap chem ke skor rivar jaintia church of god secondary school at jeplem amnarem dawan wo sekhi ya geni kaya lang daula akmen remboi menteri kecenat purevuti ke sarkar jela kamu kongsan delang ki sembut kongsan wa kentup ya ke doli kongla sekretari MIECC Dauki Delang Presiden ke HYC Central Body Uroy Kupar Senrem Wau General Secretary ke FKJGP Central Body ULDN Lengdo Cirup ki wasikai skur ki kena skur wakiman bayman pa Waro ada ruh hausu ngut ki kena wayo ya gani ka scholarship he walipanya ngut to naga section 1 nei tia kat lengut naga section 2 wa kharsan ngut wan naga section 3 he wagi wiale ada gi palan rus pa tam Kadoli khong la hawa ye kelam de ro ko ye WJSU ye wobu ki hakmat ye pura puthi kathai dew imensin ye ki khanna awa ye sab itam na do badang khian gi yo pen wandur ye kamandrit yong ki Presiden ke HYC Shillong doong wa gani man ko kerensan wa kam bha wada sedang WJSU yo ye ki khanna wo Yakob ye ki wi hapo ke jela wad hapo ke pertai ro ko wi Niliang ujian raskateri ke FKJGP Central Body le dia ro ya WJSU wada penman go ye ni wotu ye ki sab we de kentu le ye ki kena to open sab ai ya gani ke kebu wada yo ki go open scam ya ke menrit yang ki hepure puthi Niliang lak men remboi wan de pen sngau ye hun mensin ye ni ikam wa bah wada le ke WJSU yo wer no IM ki bagi pa ki wasnya thu bakala hadu katwan koridor wo pha ya ki khon ki bola skur ne bha ka pure puthi to ko ye wo pen kaladur ya ga yung kasem ga imlang salang kamju ka jella dewaman ki bru ki wad biang wo yo kre ha ki bun ki jaikam hawa ye kentin ku blai ne liang o Everest langstang general secretary ka WJSU dapen sngau ye sngau ye waro ki wad emlang kamju ki wad e mensin we kerchan ya ka sen ne bha wo pengku ye ka thain war jaintia de kam ye kre alang yong waro ke beran kam bah namarwa ni hapo makria ki last IFS officer Indian Forest Service kadega terak chi mara kapach arjar khata last IAS kong isawan dalalu bach arjar khata Hoi kadon kong bukeni kendia ka baca aja kat sau na bakla kayo ya ka allied service. Last batch jom ki IPS ki batre po ka jala ka jongi de Davis mara arjar pra bak aditya koin ka arjar pra. Bat uba tiada Martin badan pak du pak yo ya ka kada hapo karataka. Shano balai ngam kali kum education minister ngam kali kum ngakali kum kupa ngakali kum kupa balai ya ki bedok ngam ki bedok na wayo bedok kalat balai ngam la something wrong somewhere kering attitude ko jangi mental dan menin hap kadang koi program hanong talang ke program jadi samla ke ai ke banga om teng ni menta lasun syar ke bamjen ngin perkat ya kata kelawe menta ngi ke lasun syar ke use and throw Padon kambat bread. Kibabun kipun samlat jongi kibane kisnong kendong kibangimtep kita kerteng kibomdan ki facilities kibabiang bro nrik kipas kita ki exam fair reha ko bukut hi kipoy hakikertan yele kai kiba fair kipoy ban let tem let put shabar jong kariru nrik kumbang ong hi nail is useless if not driven by the hammer, or talent is useless unless driven by the people in power. Kabumut ba uprek don jingmut lada fim pentrikam lada fim tiet ye do ternam bat kumjuru ka talent baka sap jong ki kun samla ke jongi kam don jingmut lada ki priyo ki besyong kabor
ki muandra ya ki policy ki ba fair kumno ban nurture lane ban sumar ya ki ni ki kun hep ki baret ki jongi kumno ban guide ya ki lane ban yalam lenti ki ban kumjuru kumno ban kershan ya ki bala dengilap bedon kena ubedon ni kasap ban ilakai football nadu dangret la yi kasap ka jongu Kadang idon ki kena ki bestart lagi school ki bengesu tu ki la ban yele ban crack ki competitive exam ki ba fair kumnung in nurture ki kumnung in guide bat in support ki kemudian kam dari ke policy ba sorkar kan wanra baknang bala dangi lap ki bakum kita ki kun help ki berit ki jongi ki kun samla ki jongi kin la ban wanra ki policy nadu bagi don high school hadu begin the boy haki kerdan puli ke fair ndai dah kerdan puli bat hak la kalong hak sports la da kalong hak music and arts bat kumta ter amara bakut di ka talent kan omdon jingmut la da omdon ka support system ka babiang kat nungut ki kun samla na pok warjan tia ki bele asi ki bedon ni ka sap ban ile kai football la ki lala mu ban boy shadu ka national level la ni international level da jingkli kalong balai ban yele kai national level ki hak ban led ban train haki club ki ba fair don kamru ban pelut ya ka por ya ka pisa lada kim don ya ka jingeram kin la mo ban le kumta lada ki don makna ka sap ki la ban crack ya ka competitive exam ban pas ki UPSC ka jingkali kolong balai na ka jat beri ko jongi mentari ki phokli ki snap ngimyo ya ki kun samla ki ban pas ya ka UPSC exam so Lese kadon ka jingduna hangnu ngidon ni kun samla ki bastat nga bakhadu hi la kim don ni support system ka babiang kinomla ban poi sa kathong te ka jingker pa lengba ka ni karensan ka bumanta kasni jabi sei don hangni ko education minister kalong ba input ban wanra ki policy kata youth driven policy kabak ban nurture la ne ban sumari kun hab ki barit ki jongi ban guide ki ban support ki nadu bikidang don ki school level shadu bikin boy chakata kathong bikin long kata kanam ka buram yangi kum gajat benri kejalah berkoi ka batikna kalong balada ka political system ka jongi lada ka sorkar ka jongi kam ai ka jingeram kam wanra ki policy ki babiang ki bala ban yarap ban nurture lane ban guide ban support ya ki kun samla ki jongi ngin long ka jai benriu ko bale si ngim tip sakat no phokli ki snam nginomla ban yo ya ki kun samla ki ban pas ya ki UPSC exams ban long ki IS ki IPS pakumta ter school ki belat na ka hendrus pak pap pi om hendriu pusau mut ki bayo ya kan ka scholarship kam dei ka kam ka bakai kabarong very competitive ki kena jongi kila proof bakila lada pila hamni hari warjang tia parsyang banang kiu pin sa poi sa state level pin sa poi sa national level da ka jingtray si tom jongpi ka jingtray si tom jongpi kan wanra yaw so kino ki school kim jo sniu ngingimi na ki lower primary school ki badan ho posh long potao ka shonge hangi ki kena school ka shonge hangi ki kmikik pa kumnong in ai ka guidelines ya ki kon jongi ublay udang iba ya kariwar jentia pek wemeli jongi matagas ni udaw education minister aposte balikin ai dambon ki MLA na ka state nregi legit ya wakala ramboy ba unlong ko mo education minister naman kiyo katalen jogo kiyo ba ulong babiang kiyo ba ula pankit ya kadi kalangkor kumbaki ong gini giseng malang kadai ka post ka balang critical ba kadai ka department ka balang critical ba ka education ndray lala pankit ngiro ngis ngaw mo si bonyo chief minister ba ula pankit ya ikan ni kalangkor ka badon burok